Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa-ke nje mbukeli ukuthi-ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhele bell for ama notification. Namuhla ngikuphathela amathiza omkhokha, izinto kumele uyilindele lapha kumkhokha kuloke leli viki esikulona. So lapha kumathiza baveza ukuthi uNobuntu uzolikhuluma iqiniso, uzoconfessa, uzosho ukuthi-ke akasesiyona intombi. Baphinde baveza futhi ukuthi-ke uDifa le ndaba izomcasula kakhulu, uzofuna-ke lensizwa ethathe ubuntombi baNobuntu. Baphinde baveza ukuthi-ke uNdlovu ngeke izimphathe kahle le ndaba yakhe yoNobuntu, uzogcina-ke ikhiphe ukucasuka kwakhe kumuntu orongi. Ngidlule baveza ukuthi-ke uMabusi uzohlaselwa yiphupho elibi. Izinto izoba worse for yena uMabusi ngenxa yamazwi angawazi azolokhu emubiza. Baphinde baveza ukuthi-ke makuhamba isikhathi uMabusi uzothola ukuthi-ke kahle kahle uhlaselwe umkhokha. Ngidlule baphinde baveza ukuthi-ke umalume uzisebenzele, uzozama ngayo yonke indlela ukuthi-ke ethole untombi. Baphinde baveza futhi ukuthi-ke ukhululiwe uzothola ukuthi-ke uzisebenzele, usebenzise imali kantombi ukuthengela-ke yena untombi isipho. Sengivala idrama nje izoba ningi kakhulu lapha kwaGumede, njengoba-ke bengishilo before ukuthi-ke uNobuntu uzoveza ukuthi akasesilona itshitshi and uNdlovu ngapha esayidini yena uzobeke nje efuna umshado. Aphela lapha kamathize ethu, ngiyophinda futhi ngibuyeke namanye. Cela ukuthi ungakhohlwa nje ukuthi-ke ulike and usubscribe. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.